Električni automobili svoje najbolje osobine pokazuju u gradskoj vožnji. Da li je to stvarno tako? Danas ćemo vidjeti na primjeru pravog malog gradskog električnog automobila Renault Twingo Electric. 82 konjske snage i baterije od 22 kWh daju do znanja da ovo nije automobil za nekakva duža putovanja. No, dužina od 361 cm, težina od 1100 kg i vrlo mali krug okretanja garantiraju lako provlačenje kroz gradsku vrevu. Kao zanimljivost, upravo je Twingo Electric sa 444 prodana primjerka prošle godine bio najprodavaniji električni automobil u Hrvatskoj. Primjerak kojeg vozimo danas ima srednju razinu opreme s nekoliko nadoplata, dovoljno da vam u vožnji bude udobno. Na prednjim sjedalima će se udobno smjestiti i krupniji vozači, dok je prostor na stražnjoj klupi dovoljan jedino za djecu. U prtljažnik ćete uspjeti ugurati sve vrećice iz većeg šopinga, a ako baš zatreba, možete spustiti i zadnja sjedala. Twingo ima ekstremno mali krug okretanja, što mu je ogromna prednost u gradu. U usporedbi s vozilom kompaktne klase to izgleda ovako. Maksimalna snaga punjenja je 22 kW i moguće ga je puniti isključivo preko AC punjača. Dakle, pri maksimalnoj snazi punjenja treba vam nešto preko sat vremena da potpuno napunite bateriju. Auto je na startu jako poskočan, što je zgodno kad trebate naglo krenuti na semaforu ili kad se želite brže ubaciti u raskršće. Nakon nekih 60 km/h ubrzanja postaju osjetno slabija, ali to su već brzine koje nisu toliko bitne u gradskoj vožnji. Ove se dobro nosi sa gradskim neravninama i šahtovima i tu nema nekakvih problema. Vidi se da je auto napravljen za prvenstveno gradsku vožnju. Pogon je na zadnji kotač, ali servo je električni, tako da nema previše povratnih informacija s ceste. Ne mogu dovoljno nahvaliti ovaj mali krug okretaja koji strašno pomaže u gradskoj vožnji. Možete se probiti u svaku rupu. Sjedala naprijed imaju lagani sportski profil, dovoljno su udobna i dovoljno su velika i za veće vozače. Ovo je jedan od rijetkih laganih električnih automobila što se itekako osjeća na kočenju i na malo brže vožnji kroz zavoje, tako da se s ovom relativno malom snagom na nekim normalnim brzinama možete čak i malo zabaviti. Realni doseg s jednim punjenjem iznosi nekih 180 km gradske i prigradske vožnje i to ljeti. S obzirom da nema toplinsku pumpu, doseg se zimi spušta na nekih 120-130 km, odnosno ispod 100 km vožnje po autoputu. U praksi to znači da ćete automobil nadopunjavati svaki drugi, treći dan ako radite nekih 50 km dnevno. Ljetna potrošnja nam se kretala oko 12 kWh na 100 km. Kad potegnemo crtu, Twingo je solidan gradski električni automobil. Teško možemo zamisliti da ga imate kao jedini automobil u kući zbog malog dometa, ali vrlo je spretan za vožnju po gradu i bližoj okolici. Ukoliko ga punite na kućnu punjaču, 100 km vožnje vas košta oko 1 euro. I sad dolazimo do jednog velikog nedostatka. Prošle godine je Twingo s ovakvom opremom koštao nekih 160.000 kuna, dok danas u srednjoj razini opreme, doduše nešto bolje opremljeno od testiranog, košta od 204.900 kuna. Dakle, ako ste prošle godine uzeli poticaje, mogli ste voziti ovakav solidno opremljen električni auto za nekih 12.500 eura, a ove godine vam je trebalo gotovo 18.000 eura. Ove godine je podneseno 250 prijava za sufinanciranje Twinga. Isplatili se ili ne, ostavljamo odluku na vama.